Kwa ihinda riu ciiko cia ungumania thiini wa ruhonge rwa ugima wa mwiri guku bururi-ini nicio ikoretwo tunua-ini twa atongoria na muingi, aingi ao makioneka kurarakwo ni ndeto ino na njira nene. Kuma kona ciothe ritana ria gutabanio gwa uthuthuria ruhonge-ini ruru rikoretwo rigiikio. Umuthi Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi akiuria Mutongoria wa bururi ikimituki na thane guthondekwo kamiti ya mwanya ya guthuthuria ciiko ici. Aunde tume ya kisheria ya judicial ambayo itachunguza wale ambao wamehusika na ufisadi katika wizara ya afya. Kurigana na Musalia kuragwa kigina thiini wa ministry ya ugima wa mwiri ni muingi gukuhinyiriria na gutongia andu anini matari na tha na muingi wa bururi. I condemn this blatant theft of emergency resources and urge urgent arrests of culprits involved. Uthuthuria wa kiria kurerikana ni kura gwa kigina gia kuhitana na Covid-19 ukoretwo ukioya mwerekera wa kiuteti. Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna akioneka gutetera ministry ya ugima wa mwiri o ndumwe na ruhonge rwa wendia wa dawa rwa KEMSA iguru rigie ungumania, undu uria ukoretwo ugitumura urugari gatagati ka muingi makirigwo uria amwe atongoria mangihura makofi riria mbeca cia muingi iraungumio. Theft of Covid-19 funds is an unacceptable order suffocating this country. Gukinyiria riu honge itiganite cia kimabũrũri ni ciehitite kwaga kuheana uteithio wothe wa kĩmbeca nginyagia uthuthuria mbaranginyo utabanio na kumenyeke kana kuri na kigina kihuthiritwo uru. Musalia akiuga undu uyu ni gukorwo gitwaririria Kenya hatikaini. If donors pull out, not only do we lose COVID-19 support, but we will also forgo over 400 billion for HIV and AIDS, malaria and TB, among other life-saving interventions beneficial to the people. Tirimwe kana mere Minister wa ugima wa mwiri Mutaikagwe anonania uhotekeku wa ati kigina gia Covid-19 kiugumie ona gutwika no akoretwo akihita kung'ethanira na aria makoretwo makigeria gwitongia na kigina giki kia muingi.